Mani dong pokok baiknya, sampai nong yang đó là nubu để nó sẽ cái lần mà nó sẽ cái tay nó có số cái lần phải cái cha nó jadi nó mà trong khi nó có cái thôi cái có cái tay khác nó phải sẽ nó sẽ cái lần cái đó là rồi sẽ cái đó nó như là cái nó phải nó không có cái thao thao là cái cha em cái đó mà nó có chỗ cái đấy có em này cái ai chỗ cái gì mà đi vào rồi cái gì người ta đi muốn tâm ăn cũng có trong đó anh có đi nó boleh kan kerja mau oh ada je boleh cuman dino dino salah kai sih ya bro ada je semua kai kok tuh baca no mas ya sang duit ini kan orang kok sama sanggo coba besar aja kakak kok aja kalau biar sok ke baca kan coba yang bang gua mah nggak sih kalau macam nih kan mai mu biar saya kan sama ada dua jalan tuh tak apa aja ada berapa no mama masih emang ya cah kakak masuk bukan saya korena yang nok ini bersapelo ya তারপরে হিতে bro nok bima malio buka almari bima pore bro ang pondon nai nyai 1,30,000 ke pondon na tongo i chinchi panyar khang bro rang botlang kha ta gansang ni mane khunjurong ni ang kanja gya situ guli jante pada sar rang 75,000 talang khani ta khunjuni ani selano ya stem maro khunjuni 3 tang ke totrani an busani botong ring do nok ama hima da dosari gon bro gotna khayu salo parya party amti pramata khayu sa tani tuh rok tuh almalian ko rok sitaro borok siu ogan o paran botong bayu tayu khai penyang ga dono soron si khai piyo bo si thapur ga jon soron pati ngan nono paran kam sa sino paran pun hayo pasim ko protokol ni bung mata ba an bung rok na de oke samcitra tangmani abu belai keno manabal suja ang belai selengo amono barbar sago जाते हम हैतां थुंते वैसा ओंखांखाय दिनै आइपिडि पार्टी दिनै सिख्ला बदल फानकराक ताकमो तंखो जों नायै दङ दिनै दज्य सिमा जरसि पाइखांखाय जों बाहायनो पाल्टा जबाब्रनाय आंनो हायनो बारो मासावो दिनै हम हायकुनो दिन जों लुयाखौ जों 2018 बिजेपि आइपिडि जों पाइखा state government jeng form kekera di sorkar. Apa cuma yang ya? Tahu matro edisi election sih. Jeng jodoh saya mana edisi kono kerei, edisi kono rang kerei, edisi kono deklaim ya, edisi pura nirbor state government under sih. Apa nak cimboro wancok ya? Abang yang saya sana musuh cimboro no, nero sudah tong tok di. Jeng boneng mas mau ini edisi kono kerei. Rang pija kere unnoti khlaimia जों एडिसि माने प्राय 38 বছর nearly 40 years ka 40 বছর hai ka takwan जों no kunung ya एडिसि election unnoti ya tangbo ingke एडिसि kono fan kere obo raja सरकारनि आन्दार tongo एडिसि आन्दार kono पुलिस प्रशासन kere
फाइनेंस डिपार्टमेंट करै इलेक्शन डिपार्टमेंट करै इवन फरेस्ट बो करै एडिसि के हाय नाम मात्र सी आबां जों साइ दङ एडिसि न शुद्ध आईपीएफ दिसिमिया जत पार्टीनि सागो एडिसि जों डाइरेक्ट फान्ड मारिनाय मुर पावर मारिनाय आबां जों आबते सागो जे एडिसि जों कतार हास्ते माखायनाय सेपारेट स्टेट माखायनाय डिपार्टमेंट माखायनाय आबो सानै दङ किन्तु आं वासוי मैया जे चिनि तिप्रा मथने बराव रक इंक्लूडिंग लीडर नेता रक प्रताव वासוי जे एडिसि मामा बाइसि बराव जाते राज्य मामा हाय स्वाधीन मामा हाय क्लेबर दं थक जागो आ बेले वाना संसा एडिसि कुनो करै एडिसि मामा बाइसि बराव आसे दं थक जाखा आसे खुसिं लायखा अब बेले वाना संसा आबो जों सानायाव बुकासेयाव बुका जों नाय दङ जों रायजो सरकार नाय दङ बनि बागै आं सानाय चिन बरावनो जों कुनो आसे दंथना अब करै जों जतन को थाइमा दंलायनाय आं दिनैबो सागा दिनै अर अटटेकिं आं थांखा आरो आं कक साका जों नाय दङ एडिसिनो एडिसिओ उन्नतिंगिया जों साइमानो थांनाय गदोंफ्रा जों 15 बছর लागातार सीपीएम सरकार चाखा एडिसिओ ते राज्य बर सरकार दङ 25 বছর प्रथम खायखा नुखायमिया सीपीएम ने सरकार राज्य गो स्टेट दो सीपीएम ने सरकार एडिसि गो प्रथम खायखा 15 বছর कुन खायमिया ताबुनो कनिको लामा हामिया कुन हाया तमका रांकरै ताबखाय एडिसि साबो तिब्रा मथा राज्य साबो आईपीएफ बीजेपी आपन बर वान सगिया आब बगै आं आपन सानाय जिं बर रक तेसा वान सग सांग माखायनाय जों गबिरे मा चिन्ता माखायनाय जों ताखुबाय थागौ सागबैसाग जों मा हामजालायनाय जों अरन जों दङ अरन जागो अरन जों थैनाय जों कुनो किरना करै आं बार कक सागो जत्तनो जों जेकुनो पार्टी बाखायथों नों साफ्रोम फं एखेन मालाय जों नोंबाय ताखौ बुखुबाय जों बुदांनायबो ताखौनो बुनायबो ताखौनो अबाय जदों खांखाय जों बय मोनैगो आं कयनाय स्पेशलिटी प्रा मथानि बरनो कयनाय नोंनि सरायनो नोंनि फ्रन्टनो कन्ट्रोल खायदि इबेन महाराज प्रोजेक्ट किशोर बार कक साइ दङ अबाय तांदि अबाय वायलेंस नाङा आं हामजा गैया जेब्रो वायलेंस खायनाय सामु सित्रा खायनाय बनो रमजन हाय बनि सावो बनो एरेस्ट खायनाय ए पार्टीनिबो सिकार पार्टीनिबो नरि नाहिबो साव आसे कतर सामानि फानो बनि बरग कक नाया आपन प्रमाण माखाजे जिनि थांनाय एडिसि इलेक्शन मथा रक पाइके गाहामनो तिब्रा मथा पाइके गाहामनो कक किन्तु अबायके जे कन्टिनिउ दखंख्लाय जों बलाय सित्रा लायनाय माने आं दिनै अर रतनपुर फाइनाय फैखा दिनै प्रकाशनि एरिया जों बर वान सगनाय तरक वान सगनाय जे बुद्धिजीवी ज्ञान गोनां बरग रक सुस्थ चिन्ता खानाय रक गाहामखौ बर वान सगनाय आबो आं खागाव तरक जोंनि आईपीएफ पार्टी जों आगाव दङ ताकफानो जों थिक दंख दिनै गोबांमा सिग्ला दङ दिनै गोबां बुद्धिजीवी दङ आं खागाव 6-7 मास परेगोनो जों तैसा बरनि तिप्रा मथानि आसल कालार आसल रं नुकजागनाय बने मागे आं जतन कयनाय जतन कजां दंदि शान्तिके दंदि कथालाय दंदि जों उन्नतिं नांनाय जों दिनै एलाका डेभलपमेन्ट नांनाय दिनै आईपीएफ पार्टी जों हमनो वानसक दङ दाबो जों सामबो खाय दङ दिनै दै 2 বছর दिन सरकार दंख फरेस्ट डिपार्टमेंट दिन आन्दार दङ फुड डिपार्टमेंट दिन आन्दार दङ इभेन दिनै ब्लक जत ब्लक अब दिनै सरकारनि आन्दार दङ बरनो जों मा सानाय ब्लक ओंखाय अब सरकार बा चालु जागो राज्य सरकार चालु माने आदि डिपार्टमेंट चालुगो प्लस नि जत लाइन डिपार्टमेंट अब ब्लक नि आन्दार अब आं खानाखा अब लाय क्लासबो संसा अनेक जाग्रा आं खानाखा तिब्रा मथानि चराय रक ब्लक दखल खायना नाय दंलाय बरक पंचायत विलेज कमिटी दखल खायनाय दंलाय बरक अब लाय क्लासबो संसा विलेज कमिटी रन बाय ब्लक आदि डिपार्टमेंट रां बाहायनो आदि डिपार्टमेंट जोंनो दङ बर कुनो रां रक माइया बर तम तंग जुनाल साब जुनाल अब के एडिसि चालावो ब्लक ओंखाय राज्य सरकार चालावो आपन बन्दि तिब्रा सिया आबंगे आं सानाय सिस्टेमेटिक सांमा खायलायनाय ब्लक के दिनै राज्य सरकारनि आन्दार जुनाल ओंखाय एडिसिनि आन्दार अब आं कयनाय जे सिक्ला रक जेकुनु पार्टीनि बरफा नंथुं
jadi seberapa blok dol kaya naik angkai, tapi village committee abra dol kaya naik angkai, abo village sayang naik, abo prahason naik, government naik, jebrok samang sita tang naik, jakun dol ni pengtung, cuma IPP, cuma tipra mota, jakun CPM, jakun